Pemirsa ring tengahing kahanan arang yani kewentenan LPG 3 kg, tim pengawasan terpadu di Sperindak Provinsi Bali kesarengin PT Pertamina Miwahiswana Migas, rajak ngelaksana yang ekstra dropping LPG 3 kg oleh Pertamina Patra Niaga, ring ketiga genah ring kota Denpasar. Ingi punika wantilan pura dalam sudah sidakarya, pasar desa adat Padang Sambian, miwah ring kantor kepala desa Padang Sambian Kelot. Ketua Tim Pengawas Terpadu di Sperindak Provinsi Bali Iwayan Pasek Putra Ngawadarang, yening pamargen ekstra dropping LPG 3 kg puniki, wantah pangupaya saking pemerintah kesaringin baga sanema paiketan, antuk digelisang nagtegang kahanan ring tengahing kramani. Krama mangdane numbas LPG anutin pabuat sahenenten ngelaksanayang panik buying, tur numbas gas ring pangkalan pini nampak utawi sub pangkalan resmi Pertamina. Ritepengan mangkin, distribusi gas LPG ring tengahing kramani sampun memargi antar, tur ngelintangin distribusi gas LPG puniki, kuentenan nyani sida memargi normal. Indikes kadi inucap taler kawadar oleh Sales Branch Manager 4 Bali Pertamina, Shiko Aldilah Syahtian. Dani mastikayang stok LPG 3 kg ring Bali aman, mawinan samian kuentenan nyane kantos lungatak 4 metrik ton, utawi sawetara satak talian tabung LPG 3 kg. Siko ngowohin, ring Provinsi Bali wenten sawetara 6 talian subpangkalan sane terdaftar. Saking wilangan inucap sawetara penyiwan subpangkalan sampun sida keayahin oleh pangkalan resmi ring Kota Denpasar. Dane taler nyarengang krama sane mampu antuk ekonomi mangdane nganggen LPG non subsidi sekadi bright gas varian 5,5 miwah roras kilogram antuk nyokong subsidi anut ring tetujon. Paiketan dane taler ngaptiang majang kramane mangda numbas LPG 3 kg ring pangkalan resmi Pertamina tios sangkane stoknya ni terjamin arganya ni kepastikayang anutin ugar-ugar pemerintah inggih punika plekutus tali atabung. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.